Kardong, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Hanjanglang so press club ahin pen Karlitang Pratap Chandra Togbi KSA founder aphan condolence mate chikimopon. Matijong ni phaike thomarni arnikang sampor phaike thomra achitim apor malom Karlitang Pratap Chandra Togbi KSA founder arong chewai tanglo pu birta longsi tong sekot pen methanga sai hem along Hanjanglang so press club mepu Sri Klengdon terang ahin pen Japonsi condolence mate chikimodun. Sonsi Sri Diliram terang social worker lapen ke theki dingatum chetong donsi jai meg along RDP dunlo. Anparta Karjong Chomreng me ke parab dunji aphan kado kawe kache tongdon atum pen arnam ahir jume hangpi dun. Bukajan pen sar kurube Karbi Anglong News. Kangbora kiling ke chokche alama puthak social media along kapaklang ington nang popusi BJP asong atum pen kachoningri pedupon. Fuloni constituency pen Karbi Anglong Mouse Council along arpu kelongdun Kangbora kiling ke damdang arni pherang ke klembang phu atum aphan ke chokche karbokdon alam aputhak Kangbora kiling ne kaningje chokche detlo pura ke damdang arni dia chohang et aphi non puanta alam kijut un edet ajok non abang ke alam ing samnang popusi BJP klembang phu bang phi atum center IB along pherang ke amai phaponsi Kangbora kiling alam aputhak social media along ke post ing tonang popusi choning ripon. Lapen labang soke chok cha lama puthak sitami nelitum kiling asang ho phanche thanche pare pu lapen labang soke chok che do an sitami non ephong abangki diawek nangji pusi pherang ke amailong konglong kro lapen ari sang ho tumpen choning ripon lasti labang so alam abangke non kibangji arni benke pangdak onang nelo pusi pherang ke atuma phan sitami choning ripon Fuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News. Kolam hilangke urtum nilipang la kong ko sang kabe dengan malam relevan jaga kan apa plan pondok tasin dum dak luni homosti kembang put teman tani teman doge banta tak teman tani basalam pun bangke ini kan alu ke tokona nelo ban yus pini tamai pari modelang ko bosin cum nilo tumta tuman ke ni tumpen taman danggo sa malam tuma bulan kita pakai pon kamu fokus itu itu yang Gari car thangpon container dangkep LPT truck kachingkoi Matijong ni phaike thomarni ada porphai plira achitim apor malom Bukajan police station ke parlo NH 39 Balipathar number adarso towar krongthom kachi kokpen Ronghampur ada Guwahati pen Dimapur anat ke dambom ahutsi Balipathar number adarso angden along kachingkoi chepar lepitlo Container arlo Mahindra Bolero humni Scorpio humni XUV 700 humni pangrum pen hum truck car thangpon agari kachingkoi phar lepitlo Son sipua na hir kang tangra kachingkoi along kopai kemi pen driver lapen handyman adum areng ahu ke so awilang puta birta ribdun long bang so agari bearing registration number NL01 AC 0468 pusi pang thekpon bang so puthak Bukajan raikom sai khiatum adimak long anpali dunsi Bukajan raikom sai khiatum si chepari deng bonlu Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News. Lakhaingora thong Dwarbagori MSC constituency ke parlo kohora Kazirong hangpi along klam adung kendulang so picnic sport along akulat amokha matijong ni phaihini arni ajo baji isira achitim apor malom ingnam aingnar ke phalangnu Lason si kulat ahemphu holison pande lapen sorkari gaubura rising rong pinang ke pachini dun atengke ajo baji isira achitim apor malom ingnam ingnar wangpen kulat mate hotel along ke do an ahormu cho phalangnu tekang lapen phule phoko khormu hortar an sitami phalangnu laplo lapen kacho jor ahormu hortar pen chenglok suri ingkoi thongkep an sose ahormu kana hokpu nang pachini dun lasi kulat ahemphu atum kerap kelong japhan sorkar aphan joning report Lapen hithi roi aprang pen sitami bangso ingnam along kicho move ajok rong ajo bari cho e cho som ahormu lothe pen chenglo kowe check inghin lapen hidi katiki asok heihui an sitami cho phalang no etsi pemanlo lapen an parta hithi kulat sitami phalang no chenglo bangso ingnar lanchot le kang tonji kalilang lasi forest ingnam raikom sai khi aphan sitami pramjin pen keton kithir klukji aphan si pachini pon Kazirong apen Risaning ti Karbi Anglong News. নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰাইচিং ৰংপি মই এই কহৰা এৰিয়া চৰকাৰী গামবুঢ়া
মই আজি পুৱাতে কহৰা পিকনিক স্পটত আহি উপস্থিত হ'লোঁ। এই যোৱা ৰাতি জংঘলী হাতী জাগে আহি এই পিকনিক স্পটত হলিচন পাণ্ডে বুলি নামৰ ল'ৰাজনৰ এটা টেম্পৰেৰী হোটেল ৰাখিছিলে। এই হোটেলটো নিজে বনাই মেলি গোটেই কষ্ট কৰি কেইবাবছৰো চলি আছে। কিন্তু এই যোৱা ৰাতি জংঘলী হাতী জাকে আহি গোটেই দোকানখিনি হোটেলখিনি চুৰমাৰ কৰি পেলালে আৰু হোটেলৰ ভিতৰত যিমানটো বয় বস্তু আছে ডিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বিস্কুট চিস্কুট চকী টেবুল যিমান আছে গোটেই ভাঙি পেলালে। সেই গতিকে যাতে ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি এই হাতীখিনি প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই মানুহকেইজনৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সহায় দিয়ে বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।